Ebyona byagamirwa hishobero rya Kamulinda Primary School herukushangwa mushigara mashema omumpaka za region yona aho parento ke yabshenyi etuye chikopa novonero 1022 ekuratirwe Kitabi Girls Primary School novonero 1076 presenting to you a poem entitled A Good Green School. Obyari omjenyi mukuru kana ari omuhwezi wa RDC Washema District Sam Orikunda agambira hampakezi. Madam Machno, Esther, continue giving us the entertainment we need. Yes! MDD ningashi music ne sharpeninga ubwongo bw'umwana especially level ya primary na secondary ne sharpening ubwongo bw'abana kandi twenda kusima government kugira ngo bagarugwireho activities za MDD. Mwena ni shababazire bagume bitsiriza abana ahiba koma kugamba ninga kuzombantu niho bakoma ku developinga mind zabo bakakora iki ecyo kureberaho abantu b'ingino shangana baza kushishura sente kureba abeshongozi batari bamwe na bamwe ba Jose Chameleone ba Edikenzo n'abandi konka abana batandikira level ya primary ebiye bitone ni byiza kubarisa nangwa kukizana na barabine karamba bari mu visa bagaramusiriza. Parents, we cannot live in our history. Things are not as they were. Bakuru b'amashomero tugambireho nabo Nikironje munonga abwo kuba nitungura okweyesiga omumwezi kandi agaraka gunjuka na nombintu ebinde byaheruye class. Sitting without playing has made Johnny Darrow. So omwana kwa kuzo mu class ya kutira bitabo atagiye nkahero nizane jakarura kinga mind yo shika not perform. Ogubire guri mu rundo rwa katano ishimiro rya parento ke yabshenyi rukusinga empakezi. I'm very happy about it since now. I can even become a trainer, I can even have my own school. I can train the future generation about what I've learned here. Ahari item 16 zabeja bakozire ishimiro rya parento ke yabshenyi risinje novonero 15 rya kwatirwa Kitabi Girls Primary School hamwe na Mtoma Primary School na Gandhi. The golden proof, parental care. See you. Omugandi ishimiro rya Masheroka Girls Secondary School herukushangwa mu Masheroka Town Council Shema District rebetebekanziza mukoro go kurundana sente ezo kubombeka icyombe ko rugogoma cya Computer Science Laboratory aho mje mukuru ari umuhwezi wa President Major Jessica Arupo ahasandeje. Experiment tuma twakunda kutombeka ekizimbecho no kugira ngo tuongere ku training abishikibitu umwana wo mucyabase gukora sciences arige mu bwoba bakazo ubatwana bagira nitwakosa gukora sciences ebira bihindukire kandi bikahinduka abicate nabashoma masherukesho izabi abikibingi nabakorro mu Uganda na heru hari abici bamani mbene mwije tuyamba biki ebi byo kugira ngo abici tubakushoma bakaba ba doctors bakaba ba engineers tibyakiruho Ahitwagera kufahisha mereri twashanga bazire bari kutera kimwe ebintu mani harumwente embuzi nebindi ngabo kubani bakondisha mero ryabo. Mweni shomero neryanye kishomisize abana bana nabwo icyo tingo basa kugira ngo nimbasa kubura ko nagira. Abeji batugambira habwenci nibetenga Computer Science Laboratory hisha mereri. Ahagwa kuba gwirobu ntukozesa ibintu bya science munonga mbwene itwe nkabeji twatubeshengereza mwije mutushagikire ahubwo kuba nitwetaga ibintu bya science munonga omagaragitu. Omukorogu nogwe birabi na 5 byo kwezoko. Twena tuyo turede kubakira gashoka Mike twakire.